Pa ljudi, 3,5 km, trebalo je 1000 i koliko to, 350 km da dođem da vidim majku. Vredjelo je, uvijek vredi kad su roditelji u pitanju sve. Bajko, bismilja, ništa s tobom na motor. Pa ćeš bre? Na, što si došao, je? Ne, ja ću bre. Ajde, vidimo se, lajman. Vidimo. Ljudi, završili smo posjetu Švajcarskoj. Posjetio sam mamu, mama se obradovala. Hvala Bogu, sve je prošlo super. Inače, ovaj grad je prelep. Ljudi voze motore. Malo pre neki klijenti su vozili neke Tomose. Oduševili su me. Ali, ono što je najbitnije, ja sam došao i vidio moju mamu. I to s kineskim motorom. Do Švice, idemo sad se vratimo za Milano. Nadamo se da neće kiša puno da nas uhvati. Da spavamo. I da sutra idemo nazad za BG. To je neki plan.